Mana-ke kwaJoe mfowethu, mana ufuna ukusebela nje something la encane. Khona lo mfana lo mncane ukuthiwa ubani? Ukuthiwa uKing Zoso. Lo mfana lona ngimazi esafaka ama-chips. Lo mfana ngimazi efonela umzimba uKhalimali uDlamini. Emfonela ezocela ukuzosebenza kuDlamini. Ngikhumbula kahle wafona wathi Dlamini ngicela ukuzosebenza ngixakekile anginalutho asikwazi kwakudla kwasekhaya. Wathi umzimba uKhalimali mfowethu ngicela usondele malini engakufakela nokubuza uDlamini malini engakufakela yona uyokwazi ukugibela uze la engikhona ekhaya emalukazi. Wayifaka umzimba uKhalimali imali efakela lo mfana lokuthiwa uKing Zoso. Namhlanje osoyibona sephumelele noma eseyibona sengcono ngaleli pholo leli kwalona elichibhile. Wathi uma ifika lapho umzimba uKhalimali wamfaka e-office wathi akasebenze e-office lakhe amdayisele i-product. Kunevideo ekhona lapha etrenda kakhulu kulezi insuku lapho khona wayidayisa imbiza kaMzimba uKhalimali le eqonde nekamera kuthiwa umnabisi bayazi abaningi kakhulu. Epresenta leyo mbiza lo kwakuyipresenta kaMzimba uKhalimali lo mfana lo. Njengoba namhlanje seyibona nje sayutho nje. So ngifuna ukuthi ke mfowethu ukuze into zakhe lo mfana naye le voice note noma ingafika kuye anginandaba ukuze zilunge into zakhe. Kuyophoqa noma kuyabiza ukuthi abuyele kuMzimba uKhalimali ayoxolisa kuyena ngoba nale moto yakhe njengoba lokhu ishayisa nje iphole lingasile leli umzimba uKhalimali ke loyo ke. Injalo into enomzimba uKhalimali nje vele uma Onjani loluhlanya ohlanya ngamaqiniso odwa. Uma ngigula wayengayidrobheni yoqimba. Usemaphepha emgqomeni. Fusak qanjwa amanga la. Uyagula lo sisi akalashwe sekuyabheda ngaye utshwala kamhlanganisa. Why? Utshwala kungisayisa emaqinisweni. Fusak awuqondi umhlaba, ayiqondi country. Umuntu ebemele lungisizwe alungisanga hlulekile imini ngomalekazi manje angihuqosi ngasisu angincangiphashi le muntu akho umuntu engimguqela efanele ngimphaphathe ngenxa yepharish ngihleka manga ngokuthi ufane kungondle sack ana breakfast la mina ngidlayo sikhathele manje aliqondiswe le ngane iqhaphaza nje naDlamini ila ikhona ngawe. Wazuzani wena? Angisho ukuthi sekufanele kuthole ngeqoma ngoba ithi iyakusiza kodwa unembeza uphi? Ile ikhona ngobani? Ama-snacks avele ngoba intuthwane zincize ngoba ngawe igubhu zakho lesi wena ngakubeka ngathi ugoqile uyinyanga yenyanga wamtholisa uZoso. Namhlanje uZoso khona into eyenzile le ngane futhi ihlembe ngifuna ukuyikhipha ingasanakile isongisendela ngiyabona uma usendela umuntu into uyishaye once buse ufuna ukuthi umuntu engaboni yasenta ibalance yemali yakhe inemali engakanani. Icabanga ukuthi iyangihenga ngoba nakhuphela thoba mina ngithanda utshwala ngithanda ngihengise ukuthi mina Zoso ngoba ngibona imali Thombe sebasiyangihlanyisa nehenisi. Hey! Baze bakhohlwa umamzobe weswe. Umamzobe amaskandi mina. Xa uthi mina nhlekiswa ipolicy. Fusak! Uyangondla ungondli wangisiza ngingakucelanga. Nganyeba ngakuze kube nini kanti? Ngosizo lwakho. Ngize ngife. Lengane wena uyiphumelelile kodwa namhlanje ayikwazi nokuthi uyini. uZoso uthatha isikhiye sendlu obekumele yovula kuyo asigcoba ngodaka. Haw Zoso na lo khapha togida kuwo awuboni nesikhiye saleya ndlu ephumeleni kuyo akugcoba yakugcoba namhlanje layishaya idlozi layiphendukela nginga nezimoto ithi yenzani ithi izovuka kukhuluma igubhu zakho intuthwane siyayincinza Zoso wakhohla ubaba na iyeqinisela phela sibona udumo zituthwane Zoso ayidlala umthwalo
uphepho noma the price awudlali ithatha lenyoka yasephepho le yakho adlali yanyoka ngoba usuku ngesikhashana ithi testa ukuthi ngabe alamandla uzowamela yini na Zoso ukhohlwe ubaba ubaba wakho Zoso ekhale iyazi inika inyoka yakhe izoguqa kuwe ngenkomo ithi baba ngiyaxolisa bobo wethamini uyabona mfethu ungicela ukangibakela isicefe nje uzongesicefe nje ungangibakela isicefe ngoba bona manje uza kimi uzombuza ukuthi mina ngathi wena uthwalisa uZoso into engikhuluma lapha iqiniso bafethu Dlamini ayimibani neqiniso mina ngafuna iqiniso mina ngiyofela iqiniso liyangane iza ngokuthi izodlala ifuna ithende ngami ithunyiwe ngoba ibona ukuthi la amathawula adithiyo washutha laphana ungizwa abhajodakeni sekufanele izovuka ngami ithunyiwe liyangane leya mina lapha bengikhuluma iqiniso ngibloke uma ngibloke anginandaba Dlamini lelazi iqiniso leyangane itotobiso wena ilaye khona nje ngawe ilayi khona ngawe uyishutha ngamakhamera akho upatanisa na ungenamali uzama uyigaxisa imali yakho le ngo10 ingane uthi uyifaka ebantwini uzama yaphumelela ngawe namhlanje uyayazi ikholi kaZoso wako wambona uZoso kuthiwa nangu uZoso usesesangweni la kwaDlamini uzoguqa nenkomo uzobonga njengomphako wabe ngusibongiseni umzali umntaka antu uhawukeleni wambonga ngembuzi uhlulwa umphako liyangane ngisho inkomo eyakakunika yona ekubeni lapha ngawe ngibloke kodwa eqinisweni uthi mangibloka ubuthi bafethu uwelila kahlanye isiko mambomvu ke manje lengane iyaphithisa ithi angikhuzwe ngeke ngikhuzwe ngibona uZoso awuZoso wangidakela isiko mambomvu manje iyabakuhlola ithi angizokhuzwa khuzwe bani lengane ngisukele le iphimbiza Dlamini waDlamini fanele kubona ukuthi manje mhlawumbe khona umuntu ozohamba la emhlabeni odumileyo uma uzovele shu umhlaba mina manje ngumkhokheli ngizohlambukula ngihlambulula kwasani ke manje uZoso ugiya kule video uphomotha wena imbiza kaDlamini iyaqinisa iyenzani ingamqinisanga yebo osakalani namuntu siyazi hana ntombi uZoso umthondo wakhe awuvuki namhla yodwa uphethe imbiza hamba kubaba uyoxolisa nale nyoka phephe yakhuluma manje bafethu lethele isihlalo sami ndlele phansi hlaba lo nowami mina umungamalikazi ngiyaqondisa angibongi umuntu angithi kulolave ngishaya ebusuku ngithi mina ngidakiwe ngiyabuza why abacibo amaskandi abaculi abahle bemcimbi exabane kunomungameli okhona uma kumongameli uneqiniso ayikhuzi ngale nonsense uma kukho nokushodayo angithi ubhothisa wena sexabana izingane zakhe ezonisakho khuza uzokhuza kanjani nali phalish yakuquza wayisisisu manje breakfast ke kiba amarashani kiba amaqanda kiba upholoni kiba amadanoni kiba ama-KFC ngizokweseka usaka khumela bala manje abanginike isihlalo manje avuza ngenxa yephalishi uma uyeqiniso uncengi asikhali baba masikhala bana ngeza ukufa thobola zobula efusakhe angife mina Tabam please man no angife akukhuluma amaqiniso emhlabeni nangu umungamalikazi qondisa izwe manje tsheka ilizwe ngenxa yephalishi kuyancengwa xa uncengwana umuntu edakwa tshela umuntu iqiniso noma kuthiwa kusiza ngani noma ngabe ngathi asikhimi wakho ngangimuhla nje ngoba kangibona ukuthi wawumnandi kodwa hayi ukuthi fanele ngivule ngisho usudakwa kwaku-ice cream hawole mina ngakusiza waya ngangingakucelanga wawurathi ukuthi ungisize kodwa wayi fanele ngikukhothamele ngisho usudakwa
umuntu mawumthanda ngeqiniso awukwazi ukuthi umese ngodoti mtshele akuzonde makuzonda kodwa unamagama awu5 owasho awu3 owaxoxa ukuthi yabona umuntu wayiqinisile engwana umuntu edakwa fuck ekhali inhlamvu setuktuku manje mangibona ngidutshula ngidutshulwe kodwa engazi ukuthi hey hekulibuse 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 ekhale manje ulethe lo sisi uyahlanya amaphilisi angingane emgwaqeni uhlanya kanjani uhlini kanje olfresh kanje ubonike ukuthi bani shayi ngube nomqheve sithaka ngathi qephe hawu sayingangihayela insuku laphana sithi kodwa welile ukuthi hey lo doti lona kade wayixaka ukuthi mina ngimubi hawelile walile ngathi mina hey khohla welile la abantu bangifunde eBadlamini bangibhala sekumele khipha i-test tshwa awutshele ngowelile ngoba usuya makuhlale naye wambona enqunu wambona enzani awubhale ngayo thema ibhala bafeyila Mana-ke kwaJoe mfowethu mana ufuna ukusebela nje something la encane khona lo mfana lo omncane ukuthiwa ubani ukuthiwa uKing Zoso lo mfana lona ngimazi esafaka ama-chips lo mfana ngimazi efonela umzimba uKhalimali uDlamini emfonela ezocela ukuzosebenza kuDlamini ngikhumbula kahle wafona wathi Dlamini ngicela ukuzosebenza ngixakekile anginalutho asikwazi ukudla kwasekhaya wathi umzimba uKhalimali mfowethu ngicela usondele malini engakufakela nokubuza uDlamini malini engakufakela yona uyokwazi ukugibela uze la engikhona ekhaya emalukazi wayifaka umzimba uKhalimali imali efala lo mfana lokuthiwa uKing Zoso namhlanje osoyibona sephumelele noma eseyibona sengcono ngaleli pholo leli kwalona elichibhile wathi uma ifika lapho umzimba uKhalimali wamfaka e-office wathi akasebenze e-office lakhe amdayisele i-product kunevideo ekhona lapha etrenda kakhulu kulezi insuku lapho khona wayidayisa imbiza kaMzimba uKhalimali le iqonde nekamera kuthiwa umnabisi bayazi abaningi kakhulu epresenta leyo mbiza lo kwakuyipresenta kaMzimba uKhalimali lo mfana lo njengoba namhlanje seyibona nje sayutho nje so ngifuna ukuthi ke mfowethu ukuze into zakhe lo mfana naye le voice note noma ingafika kuye anginandaba ukuze zilunge into zakhe kuyophoqa noma kuyabiza ukuthi abuyele kuMzimba uKhalimali ayoxolisa kuyena ngoba nale moto yakhe nje belokhu ishayisa nje iphole lingasile leli uMzimba uKhalimali ke loyo ke njalo into enomzimba uKhalimali nje vele uma waqala waphakamela yena into zakho sezizodropa ishone phansi so nize ningitshelele lo mfana lokuthi umfana anginandaba naye noma ngathola ukuthi le voice note yenziwe ubani kuphi so kunjalo nje mfowethu lokho bengifuna ukuhlebela nje khona ukuthi uKing Zoso uZoso namhlanje lo sayibona sephumelele uphumelele through umzimba uKhalimali uDlamini lo faka imali emzimbeni siyamazi lo mfana engenalutho eyixakekele egqoka iskipa esisodwa ngikhumbula kwake iskipa somastraps owayesigqoka lo mfana iskipa elokhu eshintsha sona nje lapha e-office sase sibonga khona ukuthi phela uhlale e-office akalokhu ephuma ngaphandle kodwa nje wayelokhu eshintsha iskipa esisodwa njengoba namhlanje seyibona nje seyinto esile nje umsangano lo mfana